I pozdrav svih ekipa, sa Laveki i dobro došli u moj novi video. Znači, bonus dobrodošli samo na Fav Betu, 100% bonusa na prvi depo, 30 eura riskuje tiket, 200 besplatnih spinova, link prvi u opisu, prvi u komentarima za sve ljude iz Hrvatske i starije od 18 godina, jedino se oni mogu registrirati jer treba sve verificirati logično. A danas, malo do Francuske, posjećujemo našeg starog frenda, možda znate lika, Le Bandi, lagana lopovčina sa ovim pajserom koji će mu završiti u dupetu ako danas ne plati. Balans 4500, tako da nas čeka mnogo jak Le Bandi video. Otvaramo sa par 250 eura bajeva da vidimo kak diše. Inače, ne volim ove bonuse 250x, ali stalno pričam da za to treba veliki balans. Tako da sam ja danas odlučio, rekao, znate kaj? Došao je Le Bandi na Favbet. Idemo malo mi to zapapriti. Mogu je ovdje Jacka još da spoji još ovo odmah. Vidi ovo. Prvi spin dupla duga, 3-2x. Tu na ovom setupu, stari moj. Malo bez veze da je to prvi spin odmah upalo dok još nemamo ništa spojeno na bordu. Ali, bi sad Le Bandi mogao malo pospajati. Još ovdje da nekaj spoji. Ok, ovo je duga na ok setupić. Jedan kolektor je ovdje. Samo jedan multiplayer i to na loše coinove. A htio sam reći da ne znam uopće jesam ikad kupovao ovak jake Le Bandi bajeve. Uvijek su bili neki ono, ovo je dobar setup, još tu aševi padnu neće. Još jedno polje je uzelo, sad mi treba duga. Sad mi treba duga, imamo doslovno cijeli ekran. Sad ju neće dat, logično. Peders francuske, kažem vam. Kažem vam francuski DRP. Sad ju neće dat. Ali danas nas sigurno čeka jedno 2-3-500 eura baja na Le Bandiju. Nadam se da neće razjebat balans. Jer ovaj balans se skuplja za ovakve igre. Ja ću ga još malo iskoristiti. Malo ću se još zabavljati s ovim balansom. Vidjet ćemo do kad. Ali probat ću ga. A logično da ću ga probat nabuđati na što je jače moguće. Da ću se nadati da će me nastaviti spajati jer krenulo je jako dobro. Prošli video smo uspjeli se izvući da završimo praktički na nuli, s čim sam bio prezadovoljan. S obzirom kako je krenulo. A ovaj baj ćemo samo izgubiti 250 eura, a? Kraj tu? Neću. Baš to, povraćanje, buras. Povraćanje. Dva jako loša baja Le Bandija. Jako odvratno loša, buras. Ajde, otvori odmah sa dva spoja. U pičku materinu je. Stari moj 250x baja baš preskup, vidi ovo je. Sam se nadam da će se i danas isto upornost isplatiti. Okej. Sad još neka konekcija ovdje tu. Ne, još duga, jebe mu matere. Nemoj mi na takve loše setupove uopće davat, molim te duge. Daj malo, jebo ga, pospajaj, kaj se dešava? Le Bandi, ne seri. As? Aha, ne može spojiti as. Jao bože. 300. Već smo soma down. Već smo 900. Da, nismo baš soma, ali ono 900 eura smo već down. Daj spoji još nešto na ovom ekranu, ne znam kaj, ali aj tu desetka, dobro, kraljevi gore hoće desetke spojiti, tu neće ništa. Q je u principu samo još jedno polje, treba mi tu gore ili ovako ovdje, još jedna konekcija, dobro, može sad duge malo. Ej! Ok, može duge, šešir. Neće spojiti šešire. Neće spojiti ništa, buras. Evo duge. Imamo cijeli ekran, praktički trebamo puno kolektora. Već sam mislio da ga neće biti. Ok.
Djeteline su se ok rasporedile, bit će ovo solidna prva konekcija. Ali trebamo i dalje čupove. Dobar. Šteta da nije jedna djetelina pala kraj ovog čupa. Puta 5. Dobro, ok. Ovo će biti prvi profit. Ajmo još čupovi, ili tu djetelina. Ok, velika djetelina, molim te. Molim te, barem 5x da bude soma eura. Barem 5x. Još jedna, come on, ajde. Dva i 2, naravno da je 2 i 2. I ovdje je 2. I ovdje je 2 i svugdje onda 2x. Bezobrazan si. Ali prvi profitabilan. 800 eura. Praktički nas vraća na nulu za 300, to je 500 eura profita bilo u ovom baju, ok. 1, 2, 1, 4, jebote, možda mu onaj bet nije pasio. Može 2 za redom biti profitabilna. Kako neće dati bolju djetelinu kraj čupa, stari moj, da bude odmah ovaj baj preko soma eurića. Pa da se malo lakše diše, ovak smo praktički opet na nuli. I krećemo iz početka u novu bitku protiv Lebandija. Kraljave neće spojiti šešire, hoće, nice. Još ovdje nek spoji neke i spremni smo, dobro, ajde. Sad su dvije djeteline kraj čupa, dok nema u čupu ništa. Daj sad dvije djeteline kraj čupa, jebote, dalo je. Ajde, dobri x-evi, molim te, 3 i 5. I 5 ovaj, molim te. Jao, dobro je, nećemo se žaliti. Još jedna duga, aj nastavi, još jedan takav. Ok, 20, 40, 20, dobar. Može još jedna duga, opće me ne bi bilo ono... Ne bi mi bio bed da baci još koju. Fakat mi ne bi bio bed da baci još jednu. Ali opet jeben baj. Još smo ga digli, buraz još je platilo. Bam. Ljubandi. 500 eura profita. E sad. Ponovit. Se gleda ovo, koliko je ovo tu. 50x. To neću ni gledat, stari. To neću ni gledat. To me je strah uopće gledat. 400 eura baj. Ovo je praktički baj od današnjeg profita. Odnosno ne praktički, nego ovo je baj od današnjeg profita. Može li 3 za redom? Plus 2 spina i plus konekcija. Ovo nije moglo bolje otvoriti, buraz. Plus 2 spina i plus konekcija. Ovo je preljep start. Ovo je predivno, još da upadne sad fotić. Joj. Ovaj tu lijevi dio još nek spoji neki. Bravo! Bravo Francuzu maleni. Jedan čupić je tu. 50x. Nice. Ovo je već money back. Još jedan čupi. Joj. Šta se sprema u ovom bonusu? Buraz, može tu djetelina ili... Bravo! 5x, molim te, daj 4x ovdje, nemoj me jebat. Kako 4x ovdje 2x, ali opet 800 eurića. Od našeg francuskog frenda, ali još je 8 spinova do kraja. 7, 6. Mora još jedna djetelina, ova duga upast. Cijeli ekran, buraz. Molim te. Ajde. Molim te. Bravo. Dobro, koliko je ovo jedno? 90? 120. Još bravo, Gle koliko ima mjesta za djeteline. Vidi koliko ima mjesta za djeteline, ljudi. Jao, 5x, molim te. Jao, opet 2x kraj čupa, ljudi, šta mi radi? Ne da mi onaj veliki, ogromni vin da ga zakuca 5 soma eura vin, a tako je jebeno blizu, bože dragi. Tako je blizu, ali 6000 ever balance. What the fuck is going on? Ljudi, ja kad god dotaknem ove godine, odnosno ne ove godine, ovaj mjesec, 4. mjesec, šta god dotaknem pretvaram u zlato. Gle, počesto si je šupak frajer sa pajserom. Rekao sam da će biti 500 eura baj. Ja bi bio pička da to ne ispoštujem, ali ovo će biti zadnji baj. Soma eura profita uzimam.
Rekao sam da će biti 500 eura buy. Dobro, rekao sam da će ih biti možda više, ali mislim da nema smisla da bi bio glup da sad forsiram kad sam na ovakvom lijepom profitu. Opet dobar prvi spin. Konekcija. Šteta da ovdje nije još spojilo sa sirom nešto. Dobro. Kraljevi? Ne. Aha, dobro, kraljevi su svi već u poljima u kojima su bili. Fotić! Joj. Ovaj dio još fali, ali dobro, spremni smo za duge, realno. Spremni smo za duge. Ajmo. Nema čupa. Dobro, 4x, ovo je već skoro... Ovo je money back možda, 45, 100... Ma da, ovo je... Nije money back, ovo je pola, kaj pričam ja. 500 eura je buy. Može još jedna duga. Ajde. Upadni dugo, jedan cijeli ekran. Dobro, nije puno uzet ću ga još jednom za 500. Ali to je to. Vratit će vjerojatno 100 eura da bude soma profita danas. Ne, to je to, 100% zadnji buy, ali bio bi sad zadovoljan da me plati još jedan put. Da me digne na 7000. Ajde. Ne, ovo nije dobro. Čim baci dugu na 4 spota samo, znaš da će biti odvratan bonus. Gle ovo koliko wilda, samo jedan spoj. Fuck, mate. Joj, vuče me da ga opet kupi, majko mila. A znam da nije pametno, da samo trebam stati, uzeti 1000 eura i zahvalit mu se. Jao, jednu dugu, moram ga još jedan put kupit, buraz, ne mogu ovo. Fuck! Zašto nisam stao na 6 soma? Zaka ja, zato jer sam rekao, kog boli kurac kaj sam rekao, trebam samo profit uzet. Ajde, molim te, Libandi. Molim te još jedan payout. Ne, prerano je. Kaj on tu može iskombinirat, stari moj, ej. I onda tu baci 3 djeteline. 10x. 2x. Fuck! Nije dobro ovo bilo da već daje dugu tak rano. Ali nema ni spojeva, stari moj, nije se ni proširio ekran. Kada će biti money back ako da čup neki. Zlatni kon na 25. A ovo je money back. Ovaj baj ko da se nije desio, jebote. Zašto ne odustanem? Zato jer sam lutko šlapa. Jao, soma i pol profita je bilo. Samo trebam ugasiti, stari moj, i nastaviti dalje na drugom slotu. Molim te, Lebandi, molim te još jedan put. Tak imam loš feeling da neće, ali forsam ga u nadi da hoće, ali... Prvi spoj na 5. spinu. Ništa ne spaja, majko mila, ništa. Sad ću ga opet kupiti. I sad sam se doveo u spot gdje sam bio 1500 eura u profitu, u spot da ću ga kupovat opet. Kuž. Evo, to je problem nestajanja na vrijeme. Čuj ovo, skupio 10x frajer u čup. Daj 4 djeteline oko čupa, jedina nada, ili tu 20x, bok. Ma užas. Jebeno užasno. Ne paše mu ovaj baj. Fakat mu ne paše 500 eura baj. Evo nas na početnom balansu. Evo nas kog lupana na početnom balansu. Kad ja ne želim soma i pol eura za 10 minuta. Ovo je dobar start. Ajde. Ovo je dobar start. Ajmo još jedna konekcija odmah tu dolje. Tu je već imamo, nažalost. Ovdje mi treba konekcion. A, daj Fotić. Bravo. Veliki klan džekova. Ovdje ne može spojiti ništa di nemamo, ali... Ujebote koliko djetelina, ej. Čekaj, znači na ova tu 2 coina idu svi. Ne, samo na ovaj coin idu svi. Ne idu ni na jedan coin svi, kaj pričam ja. Na ovaj tu su išli svi jedino, ali to bez čupa kurčina. Treba mi djetelinka.
Treba mi duga, ne djetelina, kaj pričam, jebe mi djetelina u dupe. Daj dugu! Eto vam sranja, ljudi. Eto vam njesra. Veliko njesra. GG. GG. Sad ću ga kupiti za somu. Asti glupana, asti budale. Jaj, daj dugu, daj 5 čupova u istom spinu. Kaj je ovo, nema ni pola ekrana, majko mila, šta je ovo? Jebi ga, ide soma eura baj na lebandiju. Sretno! Pičku, materinu! Please! Come on, lebandi, come on! Moj najveći baj ikad na lebandiju, daj spoj, bravo! Bravo, Isuse Bože, nisam ni vidio ovu dolje konekciju. Bravo, kakav prvi spin na soma evra! Može li se nastaviti? Još da ovdje samo gore neke spoji i onda 3 duga i GG. Fuck, premalo je ovo. Ovo je užasno malo. Treba mi još jedna konekcija ovdje, još barem 5 spotova za coinove. 1000 eura baj na lebandiju. Bravo. Bravo, sad maži duge, molim. Molim. Please. Isuse Bože, ne. 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 Gle ovo. Cijeli ekran imam, neće dugu dat. Oh my god, ej. Vidi setup ovaj. Plus 4 spina. Na ovaj setup 10 spinova na 1000 eura baj. Nema čupa na cijelom ekranu. Ja imam još 9 spinova. Cijeli fucking ekran imam spojen. Neće mi stvarno ovo napraviti, stari. Molim te! Isuse moj jebeni Bože, dragi je. Koja pička mile materine je ovo? Koja je ovo pička mile materine? Mamu ti jebem francusku u pičku. Cijeli mrtvi ekran jebeni si imao, nisi platio profit. Ma to je to. Ma to je to, uzet ću soma eura profit, minusa danas, neću više. Ma jao, šta sam napravio, ljudi, link da registraciju, prvi u komentarima, vidimo se u idućem klipu. Ćao.